May thla aloral le ta USB state shanga may thla chung khan mi panga tihluman ni le a tu te nge chung mi te chule thlamasa mai ti hlum te kha an ni thi tur hial chuan engpoi tak nge an khoi le an thi don haya ei du hnuhnung an thlan tir thina chuta te chuan engi an thlana an ei ve le chuan an thi don te a thu soi hun hnuhnung an nei tir le thin buka ta chuan enge an soi ti te kan ngai thla ho le ang Florida State atangin Jeffrey Glenn Hutchinson kumsang khajakwa somkwa pariat khan kumsom thum panga mi leklani Jeffrey hian Crestview Florida a khotlang ngor nging dotin poelo khoya Jeffrey hi Gulf War be ve sipai ani nge hemizan hian abialnu Renee Flirty nen an in yalian an in how chiam maya in pakhata heti la hian an cheng dun le ngala Jeffrey hilung oi lovin athom no te kingin ina tagina chuaka athom no baka hian asilai te chu kara aphura bara vakalin zu wa ina achu atanga dar kar khat ala liam lautia an ina bok chodaron let le aron let le hian ral thuam ne naron let ta a shotgun ron kengin in chunga abial nu renei le afate pathum akap taringot mai renei fate hi ama Jeffrey fate annilo renei fate hi Geoffrey kumkomi Amanda kumsari le logan kumli te ania nu be renele afa no pangpani Amanda le logan te hi bedroom a akapa an uber kumkomi Geoffrey ro living room ka ania an vai hian an lua voi khat chawa kapa kumkomi Geoffrey ro aluba ka a oma akap telani hetia ka atangrei lote a hian police akola ka chungte ka thatti in police anon thleng wata man ngalani trial a chon Jeffrey hian arilulama boina indona alo kala lo be ve to wanga ama a boina athuak lama chiang lo a thuwa soya Gulf War syndrome nei baka arui wangni in a defense te chuan an soiboka mase apoi khoi rap thak takhi heng chhuan lam hian a hlia khu zolo renei a tha wangin dam chunga tang turin le afate hawa tha wanga thi turati anita a Ashem na tinep turin a mental health lam chuan lamin appeal te asiam thina a hlo tlingai lo nol sakzelani kumsom thum don de draw nuwa tihhlum ani don ta kumsang ni somni panga me ini khata Florida State Prisoner tihhlum ani ta Jeffrey po kumsom ruk pani mi lai lo ni to a eidu hnuhnunga tan salmon mahi asparagus baked potato le iced tea te athanga athina tur khuma mu in an phuar to a abana athina an chiulu na tur chu an wa tarana thusoi hnuhnunga nei dule dulawan zoda soitura nei lo ma se tong trai ni takin a phun sep sepa an chiu tran tir te poina la phun sep tluang takin akala dare le minute som palia athi thu puan anitani Florida State atangin Glenn Edward Rogers Glenn hi Ohio a kumsang khachakwa somruk pani khan lo piangin an unaw hi pasarian ni a kan mu mek te hian ni kumsom parukatlin ma in school cholin nupuya nei dera abel nunen in nein fa pani an neya ma se an in nei na hi mangchia ang mayani anupui hian kuthak na le ti du da na sat tak apasal Glenn atanga ator thin thuwa soya an in chen pha ta hiala Glenn anun po che chhozelin ruk te mi bum tele bara in swal te chu anuna tel ve rengemo ti turanita hetiang reng anung ta chule mi tha hiala ching chhota heta tang hian alom serial killer chu aron pian tak amitha masak bernia shia thi September ni somni pariat kumsang khachakwa somkwa panga a ni in Sandra Gallagher a ani hi fa pathum nei nu ni in California Glen nen hian bara tang an chuak dun muan ni a atuka chon Sandra hi ama truck chung nge ya kang hluma mu ani a re hlum phot ani nuwa hal chau ni inalang
hemi hnu hian Glenn hi tlan chhai in California State a chhuah Santa Maka Mississippi a omin heta hian Linda Price atong le Linda po hian Glenn hi amidu zong taklo ni ve in a ina Glenn hi a om dir ve ta hiala mase hetia an omdu na changarei lo te a hian Linda po hi thia mu anile abat ta pa thi nan mu a state pahnia mi pahni athat ter mase Glenn hi ala chol mai lo Florida a inson le in heta hian bara Tina Mary Crips atonga Glenn hian Tina Mary le a thian te chu in turte alei saka anua bara tangin Glenn le Tina Mary te hian chuak duna Tina hian a motel thlenna Glenn hi shwaya tuma ankalta ni nuwa motel tifai tu den Tina Mary room antifaya heta hian Linda Prince ang chia khan Tina Mary po pat tapa thia mu ani vele amonga le a oma avi ani a akarabawa Glenn Edward angein ruin atlan bo puyani heta tangan nili nuwa November ni kwa kumsang khajakwa somkwa panga ni a Louisiana a Glenn chu a omle to hemini nge hian Andy Gilles Shaden athat le Gilles hi akhum tui khum ang chia mu ni in akhum chu ke in tuelo pu chuak veka Glenn hi achena ni atima mato atopa chuan heta tanga nili nuwa November ni som pathuma hian jil satha atanga nili na chuan man ani ta nge kararu ka atlan mek lain Kentucky manani a he hian man lai vel tak takani a in puan na a mi som sari do na tha thu soima se tuna kan soi mi pali tia chia hian thiam lo achanga mi ten anlo hlau the cross country killer tile the Casanova killer titia anlo soi chin serial killer rap thak Glenn FBI 10 most wanted apo lo lang zak to chu man ni in thi turati anita state pa ni ngot Florida le California thi turati ani big mole Glenn Roger hian asoile zeldan chuan Nicole Brown Simpson O.J. Simpson anu puikha atha ani thua soya crime scene nen Glenn hi ain ka inhoina tur evidence zero a omlawa mase anu pui thattu pu O.J. Simpson defense te po in Glenn Roger hi arin helom hle ani ti ero an soilang ve hiala Glenn Roger unaw pa ngei Clay Rogers po in CNN na shildan chuan ka unaw pa hian O.J. Simpson nu pui Nicole Simpson le Ron Goldman kha athat chiang ani anthi na muna a om ngei kamitin ka muni alo TV bok kumsang ni somni panga kumtir khan Glenn Roger hian ano panlaya sexual abuse voi tam alo tonto awanga ama a ngonglut tuk chu soile adu awangin hearing na ile aphuta ashem na ti nep dam chung tang tura anti sakzo ka beise mase he ari khoisi nolani chu mai baga legal team te chuan Glenn hian porphyria aneya he hian tihhlum ani laya buaina le natak ani tir thei thu anlo soi ve boka mase he bill po hi nol ani le Florida a hian lethal injection bak thi dan tur dang thlan tir anla nei lo zui boxi kumsom thum don Glenn po dedroa a omta a thi ni a nai zel a edu hnuhnunga pizza chocolate le soda te athangani a thi ni alo thlenga me ni som panga kumsang ni somni panga athi ni a chuan jingdar thumle minute somli panga a atho der to atho ma khop mai hemini hian klo tu aneya anupui na ron klo a amani chia unaw pa te nan ron klo buka Union Correctional Institution Florida a mi anti hlum thin na ruma chuan lu puyanita anmutti rap huara di a soidu hnuhnunga nei le nei lawan zota a soi tana zo na tam tak chana mamo tam tak ka omti ka shia katia ma cheu a chan na chu in muwatang chu chuan ha dam na a thlen nge yang cheu atia a soile a ha dam mel deuh tak mai hian a soile President Trump America hitiro pui zelang che kalturin ka in pe ta ati roma omle witness te chuan athu soi chu makan ti hlea athu soi omzia takan she thiam lo ami tha jinga mi fapa chuan eng thunge ninga ya lo tia anupui witness jinga lo ompo in karil ro in eng thil nge mo soi zo chia chule ka lo ti ringot ti in nuwa asoi le a ahun to pa po Glenn Rogers hian room chunga mi te ril ru tal chola ti buai thawani hi damdoi chu taksa alu tranta
tlai daruk le minute som nia chiu tran ani a daruk le minute som thuma athi thu puan ani mita mutu te soidan chuan Glenn hian na atwar nge yani minute som don chu hri oma tuar ani an ti a ataksa chuna sasi lovina khur ranga atho ka mu mal lo em a athivat lawa thamuang takin akal hek lo an ti Indiana State atangin Benjamin Ritchie Beach Grove, Indiana a September ni somni pakwa kumsang ni khadi a hemizan hen gas station pakhata changin pickup truck var pakhat churuk bawani thuan reporta reilau te a mundang da ya accident hen na a oma heta hian police an ombok he accident an boy puila hian pickup truck var about thu shetu officer Matthew Hickey chuan truck var ron tlan mu in mi pa pathum an chuang ni in a mu a number chinchia awata anaruk ngei chualo ni tia sheta vatan ni officer pani dang Robert Mercury le William Bill Tony ten an ve boka truck var chualo la tlan thui lawa reivak lawa kongsir asuta burmaya apia zol laya avadingin kongka chu aron in hong throya mi pani an ron chuaka an tlan chezui officer Matthew Hickey chuan pakhat Michael Greer zok chu aman mana pakhat zok Benjamin Ritchie kumsom ni ero atlan lato atlan chakle officer kalve Bill Tony hian zelin pal tezwan kanin thei topin manatuma ami Benjamin po amu phave zela ma sele Benjamin chuan pistol ron phorta ama tu officer Bill lama voi nga lai akapa Bill hian bulletproof vest hama se silai mu pakhat chuan a oma bulletproof chung chia afu hleu mai athi ma in voi khat chu akap let ve man thawa ma se afu lo officer Bill chu atlut topa abul vel helai vel lo om pakhat hian va boy pui vatin chan thei lo ni to lo athi ma in an in nei zung buna bun chu vuani na kutami chu ativira avuana athita der mai atuk mai hi akum som thum pahni tlin na tur birthday ani le ngala officer Bill hi anupuile afatela te tak tak te kalsanani police officer hi kum ni chia alani nge chuan himizan hian tu manan hrethiam lo na in officer Bill that tu a Benjamin Ritchie hian samlem vo a engwang tak niang mo officer Bill ka nu khan abul hnim buka asilai le asamlem chu apaya atlan bo achian pakhat ina watlanin abiru a officer za chuang swat team le deputies le investigators te chuan zon chun zom ngal charin kong te andanga Benjamin chu an mu watangai manani ma chu tu ma hon tum lo darkar engem satan zong to a kol andong ta jing lamani to a in pakhatakal turin an lauti a he ina hian police te chu an vakala achunga chuan Benjamin chu lo ngei tuna chuan tlan cheta lo olsam takin an mana tran po tum chuang lo he in hi Michael Moody in ni in truck ru ka chunga mi pathum jinga pakhat kha alo ni a in nei tu hi ani po hi man ve ngalani miswal chu zauta an man kim ta mase in be na tak takero korta a in chandon chau heta che hian police officer Bill thattu Benjamin Ritchie ani dik takarun lang chauda me ni somthum kumsa kha chakwa somria ta piang ani a anuna ol sambik lo apadik takhi amumia lawa anu Marian Martin la hi zu le damdoi ruya hun mangani a arai lai ngei po in asim chuang lo Benjamin apai lai ngei po hian ri thei thil latina sa a stripper ani boka omhun ngaya a theilawa in son renga Benjamin hi kumthum mi le kani in voi ni ilaya kalsan mana school an kalchana aselen na thalo takmai churon lang tanin angeng in swal ema le khazira langlo pol ko ani chuan school kal aban santa makmai ani kumsomani in psychiatric hospital a admit alo ni der to a aselen na chet takin ama ahong awangin bipolar disorder le rirulam boina sang ani iwangani a kumsang kha chakua somkwa pariat ogas tha a kumsom pariat atlingvel chiatia ruk awangin manani a atanga kumsang nia probation a thawina ron chuaka anuna buai zomzel ahun kal to thalo tak ten la chen chil rengin kalsan mai atumlo September ni somni pakwa kumsang ni alo ni a anun hlui ngong anun thalo chelo let le in tikhan police aka hlum ta der ani
Police mi tu emo pale pasal chuan Benjamin anun seilen dan thalawina angong result chu tuarta trial an ne hian thutluk na han siam rang khop mai karkhat vel leka Marian County chuan thiturin andu thuan soilang halwat lelama Benjamin hi jailhouse interview lo nei tir ni in kha in ka na kha ati palani thualo soya alau thong lutuk kha tumlo takena kapa thil kha thlengrang lutukani ati a mi ten oin oilo ma se police officer athimiawa police tha case hi chu asangina harsa e mani August ni som paruka thiamlo chantir ni in police officer tha dan lawa silai kol lir thei ruk le resisting arrest wangte ani a lawyer te chuan richi chu chanan tum athluak lamadik lawani anuina rai line Benjamin a apai lai drugs aruya amang na salut tukle apian nuwa po zalen na anei lawa nun phung pa ngaya nun na hun anei ve lawani anti a mi pano pang din hun chet takha puitling thalo taka lo chwa phata ni anti a jury ero chuan chutiang zongina clear sak du lo baka tan ina ta tu anei thar hi jailhouse tattoo anti tan ina anlo chutchin ang hi alo nei thar vea atan lai hian chu chu angonga 3070 ani a hi number satlia ani lo ami tha Officer Bill Tonia unit number ani ataksa a langreng to tura aziak doni chuan amit ha hriat ringna a in chuan na adam chunga quality lana tumna ani anti a chumi chance chu pek re andu lo August ni som palia jury chuan thutluk na siama darkar thum le kan soi ho nuwa thi turin an confirm ta a heta hian Benjamin Richie hi anui ni in an soi Officer Bill anu pui po in Benjamin hian in thir mela pumia lova a in thir lo kapasal athat kha ado izep wangani tan ina atan chungin anti hlum ma po in anun hi shom takin mangse kadu ani ti ina soya Benjamin to Indiana de draw transfer ani ang mitam taktan jon hi an hun to paninge yang thitura tan ina hanlu top mai chu Benjamin tanero thil dang anuna athleng le mel sang tam takala Sweden anula pakhat Ivana hian de draw how documentary alo ena Benjamin hialo mua Benjamin hian amitalo la le ni ina theingil theilawa lekha athon taringota lekha chu in thon ton zelina topa chuan Ivana chu lat taka tangina ron thlok wanga Benjamin hutur chuan ron kalta dar thlang chuan dang tlat ma sian in mangai ta a kumli chung vel chu Ivana hian ron tlo renga Indiana Department of Corrections po inan phal Indiana de draw hi chu danglam deuh hlekani kan muang hian zote atan na sela a enkola Indiana hian de draw anama ania selian laute ya khungsha te hian zote anavul phalsakan ni a Benjamin Richie po in heiti hian zote a enkola an omsang malutuk in hnim nan le anun phung mason nan an phalsakani hetia zote vul hi atan chung hian Benjamin hian ama mi ani to lo thule officer tha po poi ati zia soya ana athok mai ani khatia ti tur kha kani lo ti ena soya kumsang ni akha silai kap tu kha kani to lo ati ashem na ti nep sakturin appeal be thin ma se nol zelani a me ni somni kumsang ni somni panga a kumsom ni pathum don de roa a nuwa anti hlum don kumsomli panga lai lo ni ve to a aidu hnuhnunga tan chuan chicken permission lejegnia le fettuccine alfredo te athangin a eyani zanlai pel sheta me ni somnia chuan athina tur khuma muinan phuara soidu hnuhnung anzota min support tu te ka chung te le ka thian te ka mangai invai in thamwa na in hu ka beise ati a pentobarbital dose khat ataksa alu chuthi puin zingdar sompa ni le minute somli paruka athi thu puanani Texas State atangin Matthew Johnson hi Dallas apiang Salian ani a atete atangin enkola villa nilawa drugs a khoi po hi dala nau pangkhop mai kumsari lekani in marijuana in bulatana high school a PCP drug te ti chawin a huna manga kumsom pakwa a defin nen in nein adam doi rui thin chu sima neke na zwala tumkhat phei chu a thian pakhatin khuma aphwar top nga ina omani kumsang ni palia dam doi rui chunga ruka wangin kumnga tang torati ani a heti chung hian a rui thin te ban sanina nun phung te siam thave a parenting course te po akal ve hial kumsang ni pakwa a tan in atagina ron chuaka kum engemo sa chu rui thei thil ti lovina oma fa an nei bela mechanic dora athoka heta po hina
kai sanga an chung konun po in nge lam apan vezel mase kumsang ni som pakhata an in masaber an lei nuwa an nu in na achan nen poisa an nei lo ema Matthew hi abuai le ta akum le kumsang ni som pahnia Matthew hian Dallas Khofem Garlena poi khoina rap thak ber chu Atlantira kumsang ni som pani May ni som ni jing lama khan fina huipin convenience store hian kumsom sari paruk mi Nancy Judith Harris hi thoka Nancy hi committee ngai nat mani Matthew Johnson hi lighter tuile lighter kengin hedora hian aluta counter nunga pinensi lo chu lighter tui chuan alua alei taringot mai ti chuan avo zui boka an paisa da na chu hong tur na ti a hon ma in secret pack ni le pinensi kuta jungbun lak sak phot Nancy in paisa omna a hon nuwa Matthew chuan paisa te chu la a pinensi chu a hal ta tho pinensi chu mang anglut tukin atlan kwala tui ho theina omlam chu apana heti lai hen Matthew ro dor chua sanakalin a chua ma in sweet an la cham shama atlan cheta a akor phelin atlana police ten an manavat an man nuwa ala zam haulo in vamuang ve ala ti ham lelama pinensi chu damdo in atlan pui ngal vadani a 2nd to 4th degree burns neina taksa za som level chu kanga alu angong a om ban le a ke thlengina kanga ninga nuwa me ni somni panga kumsang ni som pahnia chuan a life support chu a chung terem ti na phelani a pinensi chu athita Nancy hian afa pali mi pa hlir te chu kalsanani Matthew po in pinensi lua a hal thua lo in puanga traila chuan zu le damdoi rui thu soin tha atum lawa ti hlo ringot atum thua soya mase apoi khoi to te an en lo theilo kumsang ni som pathuma thi turati anita a voi tam epi la thelut na in hnol ve kan ni attorney chuan athil ti iwanga in chir tak to thua soya atan chung hian thei to pacha anuna tuma sakholam po nga evenin tan ina po thatta kanungin thil tha ti a anupuile faten anun ang anron zo velawa tuna anun dan thazok an enton zok nan ti in thei to pachuani ati a meini somni kumsang ni somni panga a tihhlumani don kumsom pathum lai de draw lo om to a Huntsville unit Houston a tihhlumani dona pinensi fatele annupui tele atu tepo anti hlum tur witness zinga hian anron telve a Matthew hian a eidu hnuhnung beratan ice cream adu thua soina in Texas ani awangin last mila omlawa e an phal saklo athi maina soidu hnuhnung an zota ka enche u hian khania a mel kha ka muani ati a muang chang fia taka soile in ngai dam na ka ngen tak mewani tinat kha ka tum lawasin kamit kamen le vele kamu masak berni se ka titak zet ati a chiu chanani a zanda rukle minute sumnga pathuma athi thu puanani Tennessee atangin Oscar Franklin Smith Oscar hian Judy Smith hi Waffle House Nashville wages anga athona a atunga an pani hian fa an lo nei ve ve to a an kopuite an chen ve ve to kumsang kha chakwa somriat panga a in nei an tum ta a an in nei atanga rei lo te a fa phir an nei ve ta ma se an in car che chawin gut in thla ka tam ta hle a Oscar hian anun kal to a po poi khoina lo nga in gut thak ching tak mi alo ni nge tum khat chule a fashion anupui fa pa chu silai na tina anupui ku thakin a pong swal boka anu hi tha a voucher char boka he thil thlen nu hian an in then ta a in then ti fel chung hi a har sa le a an fa phir te enkol an du ve ve si heti level hian Oscar hian anu Judy le a fa te life insurance hi alo ti fela October ni khat kumsang khat chakwa somriat pakwa a zan la ya pela Judy in a tang chuan 911 call aron thlengta awri aron ri a address aron soiboka kola top mak police te chu address a chuan an vakal vat Judy te in chu ni a thil dang lam anawa mulo tlaila ma ero thila thlengta an then omami kumsom pathum mi in thil rap thak taka mu Judy kumsom thum panga le a fa te chat kumsom paruk le Jason kumsom pathum mi te chu thi in awa mu a vi anni an ngong zai vek an ni bok
chat le judi te chu ka anni tel bok investigation ti ni in rin hlel langsar ber chu Oscar Smith ani a judi tak sabula kut thisen kai khoina hnu chuan akuta lo mil chia chuta 911 kola afapa cheta o lang chuan en let le a apa chu Frank tia kawin nilo Frank ol pa min puiro ti in a o chu alanga trial lai chuan Oscar Frank Smith hian ati ani lo thu soima se o isakani lo a hun kal to a tharum tho ching mi ani na le life insurance policy lo lak te le akut thla te khan engke mati chiang ani kumsang kha chakwa somkwa a mi pathuma tha awangin thiam lawa changa thitura ti ani a defense chuan thitura shem ani chuti nep sakdilin paranoid personality disorder baka schizophrenia lo nei to thu a soichwa saka mase omzia omlo attorney le ama Oscar te hian kumsom thum chung chu ati ani lo thuan soitluan thaka atnuwa kumsang ni somni pani khan twal tha na manruwa khan ama Oscar kut zungtang ni lo fingerprint dang dai an huvele boka Oscar hian a case hi hon tharle adil pha hiala mase nol sakani kumsang ni somni pania avek tihhlum tur anita a mase hun top don an tihhlum chep lama governor bill li chuan lethal injection adam doi du ang an enfia that lo awangin in tihhlum chu kalpuiri lo turin ati a ti topri ani athi hun tur thar chu mei ni somni pani kumsang ni somni panga ani athi ma hian a defense team tele in tihhlum du lo pol human rights group te chuan tihhlum lo turin an be saka he thina injection hian tuitla ang mai emo kang ang mai na omtira in tihhlum dan rong takani antina in state chuan atum chu kalpui zel Oscar hian a itur hnuhnung atan hot dog tater touch apple pie le vanilla ice cream te athangani a huna lo thlengta mei ni somni pani kumsang ni somni panga a Riverbend Maximum Security Institution a athi na tur khuma amu a asoi hnuhnung ber chu tu emu in governor kha an shilangai ani he dan ro rel dan hian omzia nei lo ati a ni khwa shedo trep tia atha ani lo thuaron soile jingdar somle mini somli passaria me ni somni pani kumsang ni somni panga khan athi thu puan anita ni tun thla chung hian ni wesa mi panga ti hluman ni le dona lethal injection le nitrogen hypoxia te man ani ang